Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasil awtaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihil mujahidin fi sabili rabbihimul khallaq. عدد ما حرقته الرياح من الأشجار والأغصان والثمار والأوراق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib sada ajunan sataja abdina sangat amul jaaki lakong-lakong ajunan sumulja Ki Haji Ali Muhsin sebagai ketua yayasan lembaga Kak Dito, ajunan sumulja Ki Haji Muwafiq Hashim, ajunan semulja Kiai Mahrus Ali, ajunan semulja Kiai Saifur Rahman Ramli, ajunan semulja Kiai Imam, ajunan semulja Kiai Qamaruddin sada ajunan sataja abdina sangat amul jaaki satajana hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Cukan tak kelepain dak sakapinah dak satajana para tokoh masyarakat, kepala desa setempat, saya ajunan sataja abdina sangat amul jaaki. Alhamdulillah nyukurin nikmat yang melemangkan dan kula ben ajunan sataja saat mangken gak dito badai tempat selakaran tempat mustajab, badai tempat maghfirah, badai tempat saya kak dima kula ben ajunan sataja baambaan hidayat kak dito tempat majelis taklim, tempat pengajian. Saya kadima kula ban ajunan sataja mun doa saat mangken mustajab. Bantu sana esapora sataja amin. Toreh ngarep pentada ajunan Allah. Kunci keaudian sikto enggak dintoh. Panapa hidayat da ajunan Allah malar mukatan kula ban ajunan sataja ngaulia hidayat amin Allahumma amin. Salawat ban salam ka ator da Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para rabu sebedeng mulja malemangken gak dinto acara haflatul imtihan atau haflatul ikhtibar. Saya gak dimah haflah gak dinto perayaan karena ampun lastari ujian pengumuman pasir sebintang tauladan dan kula ben ajunan sataja saat mangken elatinin di para kiai, elatinin bi para ustad, elatinin bi para pemuka agama, makle ende potrana kak dinto potoro makle andi akhlak ben andi ilmu agama. Dan kula seharusnya saat mangken ben ajunan sataja pabanyak mikir ki kan sekoni katipan apa perhatiin para kiai dan kula ben ajunan sataja. Saya pertama kiai tak ketuan hubungan nasab. Sarang sebagian ajunan saja. Keng coma kiai peduli dak putrana ajunan. Tapi menabi ajunan salah faham, mak kai butuh kasengko. Muntang anak tak sekolah ke mak kai melas sekolah tidak saya sekolah. Mereka menabi salah faham, menabi keras, menabi sombong. Tapi pada hakikat apa? Dan kula ban ajunan saja mangken ebel ompelin bi kiai. Katiban apa? Beda imtihan kak dinto beni syarat belajar badan imtihan kak dinto pak beni epakon minjing nabi pak badan imtihan kak dinto beni elakonin ulama salaf pak. Tapi mangken kudu imtihanan mun tada imtihanan santren kalak boleh bireng sepona. Nah kan berarti mangken banyak orang yang melenceng ke cuna zaman lambek tahun 90 corak tak ada imtihanan lambek sampean segi sekolah beda imtihan lagi pak enggi melarat enggi zaman lambek boleh tak ada imtihanan mangkan ten kula ben ajunan sataja saat mangken kana kak dinto mangken ikut-ikutan tren pak tong gele mangken bujuk sekap pina kuburan dadi bujuk enggi sekap pina kuburan beda akhlak mungkin jadi tren namun ngahalane buju panikampun jadi tren hampir setiap di sekali itu ngahalane buju tak masalah tak kalero asalkan sesuai kalau bentuk junah
Keng cuma mangken dan kula ben ajunan sadaja tore ker mikir. Dan kula mangken apa ngaji na sokon ni saos hadis ban Quran. Hadis ban Quran pani ke bahasa Arab tinggal pamudara bae sampean reng camplong. Kan sakadin to lebih paham ka bahasa Madura teh. Tapi mangken dan kula ben ajunan sadaja tore mikir. Karena dan kula ben ajunan sadaja manusia paringin nikmat akal. Paringin nikmat akal mak le mikir. Ajam tak beri akal. Koceng tak beri akal, makan koceng tak ada, koceng kelampian bibi tak ada. Aja mak kelampian todus ka kemalok na tak ada. Tapi mun kula ben ajunan saja mun tak kelampian todus, kudu angkui kelampin karena apa? Normal andi akal. Al insan hayawanun natik. Manusia kadin tah hewan, kula ben sampean pada ben sape ka pada hewan. Keng cuma beda si abitain. Natik kuat, si ada bu, kalau ben ngakui akal. Jadi Nabi beda orang mungkin tak mikir, abenta kurang aklot tak kabar ke timur, kurang akal lah, tidak bidan ben ajeng, tidak bidan gelanon, tidak bidan ben sape. Dan kula mungkin serang ajunan saja, ngaji ke mikir, tore mikir gigi kamu masih bener, kamu masih salah. Mun salah maki keluar dari penceramah, buang bajau. Tapi mun bener maki ajunan lebih sepo, maki ajunan lebih tekina sabah. Maka gelanon tuju kadin to lebih terkenal lebih keramat tapi mun salah bakun salah maka torona pasir amun salah bakun salah maka orang bijak kadin to Pak di saat mengakui salah di saat Anda salah orang selebih bijak kadin to langalah jadi tan kula ben ajunan saja saat mangken dan kula mangken diundang pakon pengajian dari pihak tuan rumah datang ke Compo tak langkong dan kula terus merabu ajunan ada napa dan kula terro ajunan kak dintoh menyampaikan kalam hikmah atau pengajian berarti dan kula mangken kudu cuma keluar hukum kudu cuma keluar akhlak kemun kula ban ajunan saja mangken di saat dan kula maburu hukum pegel hukum pani kada lepelian Pak engki pa keluar napa badan nah tak bisa biluk tak nyaman koreng camplong karena maki haram halal laki tak oleh ketika dintoh nikah hukum nikah qat'i dari ajunan Allah. Jadi kan kula menyampaikan hukum beniun jangan baca apa. Jadi mungkin dan kula ben ajunan saja mungkin alengki kak dinto dan kula membahas dan kula ngaji ke mikir. Katipan apa saya ka masih tak saya. Abali boleh ke imtihanan. Imtihanan pani kalau mbak tak ada Pak. Jarang maki beda imtihanan melarat Pak. Tapi apa napa? Membeda imtihanan tacuna situng. Ake berak perak ke putrana ajunan. Polan putrana ajunan leso si ajar selama setahun menjalankan ujian pon sampai pada haflatul imtihan haflatul ikhtibar pon lestari kadin tok senomor telok senomor 2 apa napa makle menjadi apresiasi dek putrana ajunan karena penter semangat himpole kaki penter cong ibri hadiah nikah nomor 2 nomor telok panapa tacuna male ajunan saja panika ngulat tindak putrana bahwa putrana gak ditemangken seti bintang tauladan putrana ajunan mangken se oleh hadiah berarti buta dukungan dari ajunan asa kelangkong gak ustad asa kelangkong gak kiain cek kadang ustad tak siapa bisa sampean leras gi maka dari kak dinto para rabu sebenarnya mulja dan gula ben ajunan saja saat mangken kak dinto Pak mabeda acara kak dinto cukan male uning bengesepuna male apa napa putrana ajunan gelanon male semangat himpole saya tak oleh hadiah karena apa napa ki belum akhir Pak maka oleh bintang tauladan madrasah saya nggak manabi peleman lain hari takut tak tauladan. Jadi saya putrana menang bintang tauladan jadi bong sombong karena apa-apa nilai di saat peleman dari pondok atau dari madrasah nih kan jadi acara imtihanan kak dinto ini kata cunda Pak nah mungkin atamba tacunda Pak takok mak kai takok ustad kailangan murid kasar napa tak kasar kan ini cek pun sampean kasar, cek pun ten gula tak kasar, karena gula ben sampean mungkin ngelakukan andi agama Islam, kudu nyari ke murid. Karena amanah dari kanjeng Nabi, balighu anni walau ayat. Mungkin santri atau karsa ala gelak tuang becak.
Tadi gula ban ajunan saja jemangken menurun tangi pak. Manusia mana ke lebur ala pola mangken. Lebur ala pola kok pani kagelanon gelanon. Sajen au acara laku di malam mana. Gula panarena koncengan maulid pak, pengajian, tapi nak orkes. Biduna kata loyak tas. Torena apa pak? Gelanon. Apa napa? Engki lebur mabeda acara. Orang rebu terus jadi pemimpin kabi, abangun madrasah kabi, terus jadi imam masjid kabi, terus khutbah kabi. Mungkin banyak kasus-kasus mungkin tokar tak akor gara-gara rebu jadi imam. Banyak nama tak banyak? Banyak karena tokar rebu jadi pemimpin. Banyak karena tokar apa-apa? Karena orang mungkin etong kosong tapi aban terus neng ada. Sampai mungkin mimpin maulid, nguncang maulid, arsa oleh ganjaran nara, tapi gak tangkan orkes. Seborang na mungkin dan gula abang tahu kok minggi pedis, minggi pakun pedis pak. Tong gula-gula ben ajunan saja mungkin sakit. Nika tong gula dan gula mungkin tepan sariawan, dan gula mungkin tepak sariawan, lapar pak. Yang tinggalkan peti. Tapi kudu ngakan, malah odi, makai peti juga aja. Sariawan montro tambahan naik gila kan peti pak cek lalokah keng montro beres kudu jaga aja peti nah montro tak teroberes gila cek obatin sampai mati sampai darah tinggi kudu obat jantung kudu obat karena apa nak muntah obat sampai mati penyakit deh gue leban ajunan saja jangan di ate pani kalau kerang kenceng keras pak beri krokun sampean maket dan gue kenceng keras. Di saat beda pengajian mereka lakon TV abek pegel pak keng pani ketepan sakit pak di saat sakit pani ke koreja aja insya Allah lekas beres tinggi jadi mangken dan gue leban ajunan saja tore beda atorna mun abu aja ke masjid mun akemnya ke jeding keng mun sampean abu aja ngantar ke jeding berarti tak pate beres mun sampean akemi masjid berarti tak pate mun sampean aibad atau ora aibad bek tak kanjeng Nabi, bek tak nyaman pangeran, bek tak asmana kanjeng Nabi, bek tak asmana para ulama, area imtihanan kana, area genteng kana, acaran kana, area tentang ilmu kana, area epakon kanjeng Nabi kana, area epakon Allah, bulaban sampean epakon jak budu kana, peloros acara imtihanan. Mun sampean gelanon, mun keng lakaran tro amak siada, jak binyam bi agama, mun keng tampan lebur ka orkes, laga tangke, jak sampean oning ka hukum. Keng cak pinjam di agama ting mulana Al-Fatihah keng maren nah ngoplo ini kan por nyampor menggi ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga acara malam ini lancar dan biduan-biduannya sehat semua. Al-Fatihah kan tak gina nih kakak orang buduh agak tidak dinto jadi gue leban sampian tore napa meletak ilek kata gelenon san misan terjun ke agama tore pamulos mun agama mun mulot mun hol mun tahlil panapa senekuk tahlil panapa senekuk mulot ilmu eka amat madrasah male sampean oning hadirin male engak kapotrah nah panika pak berhal penting dan boleh sampai yakin engki sampean nerema tak nerema kebenyan bu ibu kencang tak terima karena kadang bisa kenceng nuntut komplain ke pondok ke madrasah punah contoh anak pokol di ustad terima apa tak terima kasa tak terima mun ustad cangki yoko makin apa tak yoko makin kasa pak mun sampean nisar kapotran pesake potran pak mun sampean nisar kapotran peleso potran keng mun sampean dengki kapotran silahkan potran mun depan apa abai lah manjabi sampean pak minta sepeda listrik duli meliaki pak minta ninja duli meliaki pak minta iPhone duli meliaki pak kasar baja atraki terobak susia pagi asekolah ke madrasan pesan kiai jak kikirin kiai anak dan gula kiai pesan ka ustaz tajak pokol mune pokol sampean yo makin
Mun sampean mokol keras kana dan gula tak langkong tak cabu deui dan gula. Pak ambo dari pondok. Tapi dentos laku dunga lembotran sampean dadi mana apa? Mak potran ring biasa, potran mak kaeh jam manjain mainan bil mobilan gi kene tak ndak ngaji, tak ndak melas, tak kira dadi papan apa? Potran mak kaeh, napa mulai potran gula ben sampean ring biasa. Pak, kudu sake itu ngene Pak. Sampean salah kok, sengka apa tak sengka? Sengka Pak demi tabu. Kula ben sampean setero soki tanya aki preksenin ka orang gi soki kasa. Kan semelas lembek Pak. Justru sebahaya mun soki mendadak kenceng bangkrut mendadak. Nggih. Mangken nak kana mangken pani kebanyak alim mendadak. Mun duk setahun, 2 tahun, 3 tahun langsung peleman alim mun alim. Keng orang sengka sak jending. Apa-apa? Sombong hilu karena ilmu, karena pinter. Mun mak kelamban bunten Pak. Ustad lamban ata apa yang duduk sampai 10 tahun. Ata anak lamban tak ada kos. Lamban apa ni kagelanon sampai beda ponduk kata eteng gina akad di ponduk-ponduk selainnya juga tak ada jeding mun mandi ke sungai. Mun nak kena mungkin ambu dari ponduk tak pernah. Tinggi tanya akhir apa tak pernah cong. Pulan jeding banyak rengin. Tak kerja amat tuwa ini. Mun lamban melas Pak mangkan gelanon. Oh din banyak bejreh. Engki bi sampean mangkene saat mangkene kerena pulan sampean sehat cek bong sombong ka sehat bi cek bong sombong ka sokina bi cek bong sombong ka pesen bi potran sampean nyaman mangken ibriin minta apa nak emeliaki minta apa nak emeliaki laku du malam pada tak pangki toko sampean paleman ka ada kelum kuburan anan pakun biasa manja nga kana ka pengkiri jalan todus gengsi kaca kancan saya au ba HP saya ba juga todus gengsi kaca kancan maksa dibudin autang makin tar ke judi online makin tar ke pinjaman online dibudin tukang telepon orang bangkrut tandi pamanapa. Mun sampean ni sar potran pamelas potran Pak. Saya ngak iseman mangken pane kecek benyan reng tua kalah kahanan. Mai mun tuk cong alu hulu. Njok Pak aku tak mun tuk. Oh iya nak seporan ya bapak seporan ya. Ni kena ring mangken mangken. Seporan Pak. Ni kak ten gula acarita. Ten gula panika lahir. Lambe etengkina dari abah si Andi. Abah dan gula ni kering Andi Pak. Gula lahir abah gula ni kak masuk ke orang cokok. Andi ambil mobil. Tapi odi dan gula melas. Bini dengki abah dan gula. Keng nisar. Selain aku HP dan gula tak begini aku HP. Selain jalan ke Surabaya gula lambe sambil kecamplong setahun sekalian nangis derin seneng Pak. Padahal nikah camplong. Sentra kecamplong setahun sekalian gula kabini bakta abah dan gula keng ngampung ke menjadi tak sak kasak tak ngitak senoro apa napa kolan dan gula lambe waktu nang ngaji waktu dalam pendidikan mangkan reng mangken gelanon coba olatin reng kota potran sa sekolah polisi make beda mantan jenderal Pak tak kira toron Pak kuni dalam pendidikan polisi apa napa takut cita-citan rosak. Make bada pas saya ramejadin mate Pak. Mula tepak beda pendidikan tak ekonin Pak. Karena apa? Pendidikan. Tapi gula ben sampean andi potra monduk sabe ke madrasah. Aja memate ya medaki ke makain. Tore. Beda apa tentang agama mangken mun gula ben urusan agama ben sampean mata serius. Seharusnya serius. Nah, kenapa boleh Pak? Lambe kan gula odi zaman lambe Pak. Saya kak dima dalam keadaan murah tapi dan gula tedungi compok tak bagi Pak esro tedungi langker esro tedung ban santre pada aku rengan gila lambe Pak sekonceng nak mantan lambe sederin tero aklam pina anyar dan gula nginjam ke santre Pak sandal ling nginjam ke santre gisoki ke seorang nginjam sandal lagi ya nginjam di dan gula sandal beli tak mampu abah dan gula meliaki ke dan gula sepeda Pak muntro aja lah nginjem cok ngicok Pak apa napa tak lagi sepeda dan gula lambe apa napa tapa cong pemelas tako odin gak mangga tako odin sombong mun kaki melas ki keni sakek ki keni senang tinggal tuana sakak dinto mungkin dan gula sakak dinto juga ndak anak dan gula mungkin umur 6 tak oleh tudungi compok tak oleh tudungi Roma
tinggal mulai dari abang ajen kasadan gula temu tedung ilang ker Pak melekok Pak kadang ketibi kadang kancan santre Pak melekok ketibi Pak derin celep tampan menghiem bener Pak derin miser keng gula miser ka masa depan laku dungalem tako amat tua mun tedung hi kene nganggo AC benih tak mampu milih hakim jo korokun AC king tampan miser ka anak dan gula laku dungalem tako melas mun putrana sampian tero tak melas gelenon pesan ke ustad popo tat keng ustad ngaste temoko cek keluar dari emosi nah lagi tapi litadrib untuk adidi cek abes tuan ke murid cek ngaraan ke murid kudu melindungin ke murid gelenon para kiai lambak salam alim olen epopo bergurun gapi tak ada olatin bedemak ke karar boleh bedemak ke hamid tabata olatin pemani popo punten popo sak Pak Bi guru potran gula ben sampean ngurukun ring sabiasa nih enggi pas potran tanda popo ore nah apa nih kagelanon kadipan apa laku du malam jadi pokolan mana lakaran kudu bada makan ngaji ban ngabdi kudu bada Pak nih kak jadi dan gula ben ajunan saja saat makan jangan terlalu memanjakan ke anak tapi adukung dek para guru dek para ustad lambak pada ceritaan Syed Alawi aban Syed Muhammad ibn Alawi Mekah tepak ngaji tahfidz gara-gara tak hafal bi gurun gak dinto pokol di saat pokol tungat tu kasih Abbas gak dinto emban Syed Muhammad pani kering raja Pak Mekah lambak pokol bi ustad tungat tu ah bi Syed Alawi gak dinto bi Syed Abbas gak dinto tak Alawi mai loro entar ke madrasah nah lakare bunga tunggu bela Pak ternyata pareng ngaki ka gurun pakon tambahin ternyata bi gurun Alawi ta'al hina iftah famma dena buka lesana kake tinggal buka kah itu apain bi gurun Pak cuh ke dalam kaki sepetong toron nak teti ulama lebih Syed Alawi alim andi potran Syed Muhammad alim mungkin potran Syed Ahmad bin Muhammad Alawi al-Maliki alim apa berokan saya cobain guru tapi reng mangken je tak percaya Pak ke berokah lah modern mangken saya percaya ke TikTok seperti aja ke Instagram, enggi, enggak ada uang, enggak ada barang, enggi. Padahal gula ben sampean manabi ngapuaki barokah paneka Pak, jember odin Pak. Apa na pereng lambe mak nang tenang odin, mun gula ben sampean mak repot ke berek temor, padahal tabungna banyak, reng lambe tandi tabungan, tapi tak enten, tak saleso gula ben sampean nyari peseng. Apa-apa tenang Pak karena apa-apa yakin malar muka oleh barokah guru lamben nih kan sekak dinto Pak mungkin gak dinto sekolah nadang genteng intihan aja raja mungkin gak dinto perayaannya mewah mungkin kalaban gelanon pertunjukan sehebat tapi masalah orang yang sepon santre mungkin kadang ngajarin kanak dek putra nadibi karena apa-apa ngajarin amuso ben ustad ben guru nadibi laras ki pon sampean aja kerena si abangun aki malai potran sampean gelanon malai potran sampean tak kepanasan aja kerena tak masalah aja kerena pakai potran sampean ididi kerena ya akhir ada lenare sampean tak kena tanggung jawab ke potran tanggung para kiai tanggung para ustad jadi para ragu sebedemul je abali boleh kepentingnya ilmu panika Pak kiai manggil membeda imtihanan beriking tampan genggu pada repot pada lesoh kadang kita difitnah epen kesombongan satos bentan setahun padahal untuk potrana toreh dalam pembangunan kadang kiai jangan aja todus minta ke orang tapi jangan kiai engkau minta benih untuk tangkabu tapi engkau minta untuk agama malah nak kanak bisa murok malah nak kanak bisa ngaji minta beda orang minta keng terok bangunah keng terok nak tiga betah gelanon ustad tak gaji Pak di sampean kesana apa gaji ustad gak dinto seketebu coba olatin anak caraka mungkin gaji minimal 3 juta enggi panika urusan gopur panika gaji seketebu gelanon ustad beli paket sekalian beli gembet lain rokon patut sesapa bi sampean jalan-jalan saya tak beda rokon tak nikah tak motor sekelang konggi anak dan gula yang kesaki dari apoy neraka king kesemoran nah makilah pada nikah cek bong sombong oh iya pahli mawali dek nebak
gadon roman kakero bedekan paon. Aduh engki ustad mak bener. Apa iya? Budin roman kakero bedekan gedeng. Tak ada pasangin. Ting tak ada pasro pasangin. Mun terus selamat tuh. Jadi kula ben sampean tore pada andi tata krama. Santre kudu andi tata krama ka guru andi tata krama ka santre. Adi di bagus ke santren, cek nyentuh aki juga ke santren. Ring tuan santre kudu andi tata krama ke kiai. Engki kiai andi tata krama, ustad kudu andi tata krama. Mangkan tata krama pani kejek nyelaja, Pak. Tong kula ring mangken lake bini lebur atokar. Polan pada nuntut kapi. Selake tak andi tata krama ke sebini, tapi sebini nuntut tata kraman selake nuntut taat, sebini taat ke selake. Ada abuang muloloh. Jadi kula ben sampean tore la ngurmat ka oreng, cek ngerena oreng, ngurmat ka abe panapa bunten. Ngarkein ka oreng, lajak kerena ngarkein panapa bunten. Yang penting kula minta asitong korokun. Urusan ilmu pasarius. Dalam koloman, ya sina sampean tak kira fungsi, tak kada saboran. Ya sina sampean kelenon tak cuma panapa pagi ejun Allah. Mun sampean akidan tak tepak. Tahlilan, ya sinan tak bade tingkam radan penmingguan SN ilmu Pak. Cara nak bajang setepak, akidah setepak. Mun la ya sina apa baca polan sampean andi akidah gentang ya sina. Tapi mun sampean akidan cedra maki maca ya sin sebuka leh pagi tak kira beda dun apa ya sina sampean. Kelenon sing ngaji sewajib ngaji, kelenon beni kiai meloloh ajunan keng mun waktu nalako sing ngaji. Saya ngak serius pekencang alako ki. Saya ngak Pak harga dirin sampean menika. Jarang-jarang pengajian nyuruh alako teh. Baru mangken nih kan. Alako Pak ki. Keng mun waktu ngaji si alako. Pak ngaji ki keng mun waktu lako si ngaji. Beda waktu kabeh Pak. Sumpaman sampean seminggu alako full tak le mulai dari tasik tak masalah. Kor jaga bajeng jaga pasang. Deki seminggu sekalian malam Jumat norokam radan ngedingaki apa akidah wujud kita mbako ngedingaki panapa akhlak ngedingaki tata cara baja mari panika ampun abeli boleh ka majeng cek pon pasera mun bede kiai salarang sampean lako berarti gelenon tak pada tepak panika alako cek kalau pain make gula terus alako ya moreng mangken panika lebih baik soki daripada miskin dumrot tung beci kebelan melololan sesokian tinggal lamun sokian heuy kerja irian ka oreng enggi kieu pon panika dadi pesan dan kula secara ringkas situng nika imtihanan ka dinto Pak karena mak manggil ajunan male sadar betapa pentingnya ilmu kengain cek lan nuntut bae kudu beda penikan ampun kasokan kiai ampun pasrah ki ka kiai panika imtihanan saya nomor 2 potran ajunan saja kak dinto sekelangkongin ka kiai sekelangkongin malih dadi nak kana semanfaat lain are mun mulai engki gelenon Pak cepon sampean jawa rosak ben gurun mulai dari pon juga njariya soki congok make soki takut mesti haram jadeur panika azab sepaling raja langka ka guru laras ki pon kengain fardu ain putrana sampean cek keluar dari madrasah kecuali mari fardu ain. Panapa boleh kengain akhlak ajunan saja benteng kana putrana ajunan cek lah kerokun jadi bintang tauladan urus takut tahu ning ngurmat majadin takut tahu ning ngurmat retanah takut tak tahu ning serga ahlen takut tahu ning ngurmat tatanggenah takut tak ning nyum tanah guruna urus putran sampean maki bintang tauladan tak langkung pesan dan gula kak dinto ngireng dan gula ban ajunan saja pak kompak mun sampean semak ka ilmu mun sampean semak ka orang ahli ilmu ngireng insyaallah di tenang dunya ben akhirat amin Allahumma sekak dinto sing bisa sampayaki serang abdina orang lebihnya nyuwun saborah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.